mwebwe mugubwa kudukurikirana hano kuri Karimagezi Comedy gatanu ku kandi. Uyu munsi tugiye kwigarukira kuri uyu musore wacu wakunzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari mu Buhinde. Nubwo aturuka mu Buhinde ariko yari afite abantu batari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yuko ari umusore mwiza ukunzwe n'abatari bake, akora filimi ziryoheye amatwi ndetse no kuyireba urayireba ugakuramo inyigisho ihambaye cyane. Yari yarakinye muri filimi nyinshi zitari nkeya, harimo nka Bagi rimwe, Bagi kabiri, Bagi gatatu, Ganapati, Bidemiya n'izindi zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo muri sinema z'Ubuhinde. Muri sinema z'Ubuhinde yari umusore mwiza uhagaze neza, bavuga yuko umugore nta n'umwana yari afite, yaravuka mu muryango w'abana babiri, yaravukana na mushiki we gusa. Ikindi ikintu wamumenyaho, afite mama we, twavuga yuko ari we mu bakobwa beyeho mu bakobwa beza mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no ku isi yose. Twavuga yuko yabaye Miss w'isi, mama Taiga Shroff. N'ayo makuru twe turi kumuvugaho, reka twigarukire ku Taiga Shroff tuvuge n'iki cyamwishe, yishwe n'iki, byagenze gute. Bavuga yuko yakoze mu impanuka avuye filimi ye mwamenye nka Ganapati rimwe, muzi yuko aragiye kubahereza kabiri muri uyu mwaka wa 2026, ariko nta byabaye ngombwa. Bavuga yuko yagonganye n'ibisi yararimo, bavuga yuko yagonganye n'ibisi yarivuye muri New Delhi. Bavuga yuko imodoka ye yese yicomekamo, bagiye kumukuramo, bagiye kumujyana mu bitaro, basanga yitabye Imana. Ubwo nuko byagenze. Taiga Shroff mwakunze muri benshi, nuko byamugendekeye. Nyaboneka aka kanya tuvugana turi mu gahinda kenshi, Abanyarwanda ndetse bari mu bihugu bigiye bitandukanye, yababaje benshi, yababaje imitima za benshi, uwo bita Taiga Shroff. Aka kanya tuvugana bavuze yuko bazamushingura umunsi w'ejo, nabyo nzabibagezaho kandi ejo bizabageraho. Ku munsi w'ejo isaa sita video izaba yageze yo gushingura uwo bita Taiga Shroff. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe, ubundi ibintu bikagenda neza. Ubundi ejo kugira ngo video itazagucika, nimba uri umukunzi wa Taiga Shroff uhita wandika muri comment inkuru nuko yagenze. Reka tugaruke ku bye imishahara amajije kugeraho ndetse n'ibyo yaramajije gupanga, ibyo yaragiye kuzabakorera, filimi yaragiye kuzabagezaho. Ese izasohoka natubizi, kamanze nabyinjiramo, kamanze nasoma igitabo ndebe n'ikinyamakuru cyatangajwe cy'Ubuhinde. Taiga Shroff bazamushingura ku munsi w'ejo bundi. Hari abakinnyi bakomeye bazaturuka mu bihugu bitandukanye bazaza gushingura, ndetse n'abafana be babisabye, bashaka kumubona bwa nyuma. Abo batari bamuzi babisabye kugira ngo uwo bita Taiga Shroff bamubone haganyuma. Hari n'abandi bagiye batandukanye nko mwita nka Diamond Platnumz, nawe yabashije kuba yaje kureba uwo bita Taiga Shroff, we yari umufana w'imena, n'abandi bagiye batandukanye mu bindi bihugu tutazi nabo bagiye. Ariko ejo byose ndabibagezaho gatanu ku kandi. Navuze yuko nta kintu tuzaba, icyo usabwa ni ugukora subscribe, undi amakuru yibanze akagenda kugeraho. Reka twigarukire turebe ukuntu ibintu bimeze tanu kwa tanu. Bari kuvuga yuko uyu musore baba bamuteze ambushi, bamugongeye ubwende kubera ibintu yaba ari gukora, amateka yari kwandika muri sinema z'Ubuhinde. Niwo musore uri kuzamuka neza cyane gatanu ku kandi, ari mu basore beza b'Ubuhinde bari kuzamuka, bafite amafaranga. Yari afite umutungo usaga miliyoni 89 z'amarupi y'Amahinde, ubwo tuyasize mu kinyarwanda ni miliyari 5, ndetse agira amazu mu bihugu bigiye bitandukanye. Wamumenyaho nta mugore nta n'umwana yari afite, kereka umugore bari kuvuga aho bakinanye muri Ganapati no mu zindi filimi zigiye zitandukanye. Bari bazi ko ari umugore we, mbese hari abareba filimi bakagira ngo ni ibya nyabyo. Oya, uyu musore mu by'ukuri yavuze yuko yapfuye, atangaje ikinyamakuru yuko iyo filimi yari izabageraho muri uyu mwaka wa 2026, ariko nta byabaye ngombwa yuko isohoka, yuko uyu musore wacu twasanze yitabye Imana. Nyaboneka ntugende ukora subscribe kugira ngo ejo ninja gushaka amakuru gatanu ku kandi nzayabagerezeho igihe muyakumbuye, nanje bizaba bibafite agaciro cyane. Uyu musore, iyi nkuru nayumvije muri uyu mugoroba, no mu gitondo hari akavideo nabahaye, ariko nakabimenyeshe neza gatanu ku kandi. Ariko uyu munsi nabigiyemo ndabisesengura nsanga ari byo gatanu ku kandi. Uyu musore yamajije kwitaba Imana, ndetse umunsi w'ejo bundi bazaba bamajije kumushingura. Imihango yo kumushingura nabyo yuko izaba yabagezeho ku munsi w'ejo saa sita zuzuye. Icyo usabwa ni ukuba uriho online, kuba waguze megabyte, ubundi ukahita wirebera cyangwa se
n'inshuti yawe ukazisharingira ubundi iyi video kugira ngo tuyisangize buri munyarwanda wese ufana uyu musore bita Segashirofu yuko ni umusitari wari ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ndetse n'abarundi. Muri kureba iyi video mugomba kuyisharingira bagenzi banyu kugira ngo ibintu bibageraho gatanu ku kandi, ndetse tutibagiwe no mu bindi bihugu by'abaturanyi burimo Uganda ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Mugomba gusharinga iyi video ikagera ku bandi kugira ngo n'abandi babimenye. Uyu musore tutazakarira ngo yanze kuduha filimi, kandi nyaboneka Imana yaramutabaye. Yaco yaramajije kuzuza aba subscribers miliyoni 25 z'aba subscribers bamukurikirana kuri YouTube, kandi n'abanyarwanda turabizi twe tumukurikirana. Nyaboneka nimba umukunda musengere Imana imuhe ijuru. Ndetse umusore mwiza wari utanga filimi zifututse yuko twakoragamo inyigisho ihambaye cyane, ndetse nkatwe urubyiruko n'abandi abasore inkumi ndetse n'abagabo n'abagore twese n'abakecuru, filimi ze twazikoragamo inyigisho zihambaye cyane. Uyu musore yatubabaje yababaje ubungubu mu gihugu cy'Ubuhinde bahombye umusitari wari ubahereza filimi intwari yabo imeze neza fresh gatanu ku kandi. Yababaje abatari bake, bamwe bari bagiye kwishira mu kagozi ngo biyahure, ariko Imana yabarinze. Nyaboneka ibi bintu birababaje. Iyi nkuru yisangize mugenzi wawe kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo tumenye twese iyi nkuru iragiye ngucanya. Imana yababaye hafi ndetse abahumuriza. Uyu musore bita Segashirofu yababaje abatari bake, ndetse nawe ukibyumva ukuyemo umutima uravuga ati uyu muntu yaramufanaga byahatari. Icyo usabwa ni ukora subscribe, ubundi ejo umunuza wo kumushingura ejo nkazabagezaho amakuru gatanu kandi. Icyo usabwa ni ukora subscribe ukansapotinga ibintu bikagenda neza gatanu ku kandi. Nyaboneka ntugende ukoze subscribe kugira ngo ibintu bigende neza gatanu ku kandi. Reka video yacu tuyirangirize hano, ejo ntuzacikwe. Ndetse ubwo twakibara nk'igice cya kabiri cyangwa se inkuru ibabaje ya Segashirofu. Ejo bisaba kugira ngo ubu tayari saa sita zuzuye, nahoze mbibabwira muzabe muhari gatanu ku kandi kugira ngo ibintu bigende neza. Nyaboneka kora subscribe.